ke nangji puta jokta non pimian ke sini lah lo la pen sik schedule ko pima la bangta ka chini si ke pong lo nang ve ki puta chini lo la pen ke article 244A ka la ta nang ve ki puta chini lo la pen article 244A ke ko piloma la ta chini at la po masi non nili ka matha claim nangi po bangke kaching ki nangi po bangke kupuson sila article 244A ka implement akang ke claim ke komlo ilitum langlo te theklong lo la regional party tum yang se claim klete hala national party tum long ke claim aning ilining idok dunde po bang takali sitalang litum sung krung arukong ke claim heading sung krung arukong masih claim tek thedet ikibok napen ka board ida board ilo mene setala bang high command ko jo pa board ilong ledet lapson da do arukong la masih un edet non ni litum mason son ke jok ta nang board idun ridei ko na po bang velo la pasini tu mga ningjevre ta chok det lo pa mo opportunity lege dolo te a power lege dolo te a mandate lege long lo te ke claim po to mang ne tum de la si non mat ke sik schedule ta bang ma pivir thu ye fancy ke claim lo la si autonomous state ta la pur la ben jot ke tum man ke nang people la si ke claim ta claim ni pur te MP ta inurbe Kopuloma 545 MP ang bong inudvet MP Kopuloma ke claim nampo muthe constitution ating ke ba demokrasi ating ke MP inudvet le inudvet sikaninge ko alam kali ke ma MP inudvet polote ilitum da ka population ko an magedu labangsa constituent MP constituency ang bong lakad we pharmacy kaninge lo ko not less than 10 lakhs of population of Harman se kaninge dam do ko la thuke India government ba parliament talake RD nang pivek nahi lalo ison ke ninge che pe the dam nahi ke la pen lalo hada MP abang resolution thuke pon bek nang po pusi nei liga matha ako jong si resolution ke pon sungkrung tante ke joy ke dia pan ke ilitum north east anatu MP bangner kep dor bong tribal atumang bong tribes atumang bong alang litum pen ching waira chekroira nang apa chekroi dun nang apa support dun akam claim lo te ilitum ke claim joy mun charge bon kusini lima tha lapen sik schedule bang ke la ke isi kado weta chini pedet nak kamatha ke thek dam long long bang la hello sixth schedule is a constitution body ilitum constitution puge article anda chini ba porhelo te chini po ba article anda ka chini atum do olo seta what is constitution po bang ilitum chini peme medak nang la si constitution do koglo itu man reservation of that for ilitum ninge to wrong titi la kehala what is constitution ko bangka chini nebon ko se neli matana seta non mat ke non first kaninge ke lalo lopen ke son ninge pon det ko six schedule ke namji ke jok ta chini lo pangtang nangi ta jok ta chini lo la po singa implement nangi po bangke non nelitum ke claim paragraph 2 sub paragraph 7 like a fundamental paragraph lo labange six schedule ka implement ji pulatante paragraph 2 sub paragraph 7 implement metik ke council masi itum abinong autonomous council ka lider la abinong autonomous council ke longji pulatante hala council a election ka conduct abang the autonomous body nang po ay no naman ke ilitum autonomous habang auto binak jadi itu auto kali dia lahir lo la si itu metang auto nang po
emitang pulau bot itu amitang ni non ke poncat election allokan si salam lo lagi bang auto lagi halatum auto itu auto kali lagi lapor lagi itu power abejet lo itu mana apen lapudam depin sita high court ke order PF lo allo silam bek nangi tu la non inkan thod ta par dang lo silam le det po la kasen lam la hello election ka pedoro la pen voter list ka silam aron la silam bek nangi la hello nearly first step six schedule ke implement nangi puke kamatha la pen nitum la si ke krot la si non first time ke lan ni ke Coba lo ni putra nangi lo waktu itu kami nol bang dari Congress representative DP lo spokesperson lo lo ni cek ya. Tapi na bangsa ko kaki ceng si alam te nangi hin per kopisi lo te ke klan tu macam. Churu tu lo, for 2092 pot, actually ke ASEAN, materi tu vice president bila Singapore PCB ni, pasal topik lo diberi follow, itu sampai tong sekot kam dulu ni dalam angkap lo. Article 2448, tak ke kenang ni ulang, apa dulu nampo, lapen, once ke paklapen ke implement ma movement ke da bolo lapen lo puta hang itu hang bom lo lapen sixelu le structure lo ajak ajak kong lo ne lu samne itu to bom lo ta ajak ka pola lo je through MOU bola MOS bola pul hai mane tu ma ding hang ajak movement ke campaign Straton की पूरी का जितु prolong की पूरी में जाने certain MOU MOS government से तो हम को ini jitu के mang asal bang के पहले कौन कौन ने समझ tapi MOS जितना में चित्त होता में चित्त पचित होता है लोग को minister तुम along हला तो talk सुता नहीं पूछो एक जगह रहने ले जान सुता एक जगह पचित होता है लोग long way उसमें 244 structure dong saya jatuh nak kau. Lalu cek toglo pun ni तुम के hang bang के जो लाम tak toglo kau 40-50 years का kau nanggung len. Pasti lah bang cek tog nang itu. Tu dulu tak tog so tadi amen soter. Kalau boleh sih tog. Ada एक जगह tu. So kita lalu kau running bill cuan bom nang simpan itu. Running bill cuan bom nang. Running bill dah nakelo land komjuli contractor boleh te. Apran pe jikam kan dia naik kuat ada itu wajib boleh. Tapi lah so MOS MOU tu bom lo pote. Itu jitu kita ni kan mukhabang kan kita boleh. Lada hak kita cempen. Language lang sa meno nang lele, nang pamirak lelo. Non do, ane kan aku tipu ni. Peace talk lang lo, very good. Whatever organization it be, lang lo men lo welcome. Ta hala ta kijit talk ho. Aside of chita yani, aja hak bostu chit talk pa nang. Language ko bostu ke dak chit talk nang lelo. Men tu ne pensi kar bi ngau ba ke. Roman script ang ke dekha lo. La sot ke la hai chit talk me muji chit talk da pita me AGP tum ke Lada kado we mo ki top dang lo hala romance script bang kita script kuri po lada pa ki basi itu na ko ye asamis orang si do na ko ta son dia po ako la so phi ba lo no mo pen ingezi dalo lada SIU sitame hala ki basi GPU si lagui guri le pasi la ja ya ko su do pe klase congress tumbang ke itu bang ke arjap chipo 244 के इम्प्लीमेंट आपको बोला कास्को मतलब समय अमुनी दोनों अबेनो ता इंजेक्चुअल मैं तू नहीं पैसे का तू हंड्रेड चित्त हो ही बोलो तब बैंक चित्त होते अबेनो दोनों सपोर्ट पे ना नीतू 244 एनर्जी बोला अल्लाह की हर जब ठीक लो they stand continue to stand on the ground lasi अल्लाह बनता अल्लाह तुम्हारे चोरी नहीं लसी लड़ा बेले किसी पुधार वेला मोदिसी बेले की चढ़ नहीं दो बेले अल्लाह दासी मिस्ता में लंबा कर लेता Choro nanti lang putra kita itu waktu pun non mereka tu konflik pakai cakap secara ni crossing jalan kan segala di konektor lah nanti lagi kita lakukan so atau topik kita nanti kita mesti alam itu topik sih nanti paklan itu pakai autonomous state
Allama bangke non ke kuanglo 1986 kan dulu jadi kan Allah ke hanceng kan dulu ke lagi 1954 dong kan sih yang IEU kan sih Allah so kan le dulu ke lagi dulu kita non la isi chapter 1986 kan chapter dulu ke lagi 1986 kan ke nikan thong ke ora proxy ke ko ko Nelly ke ASDC Kaskom Keseng ta adung het pensi tekno KSA ke Jakarta adung het pensi tekno lasi lahai nang ke do ke chok si ke me thanang bo la pen ke state government aphan koida mo be central government aphan koida mo lasi jong si lai me thang mo jong si ke chok tekno lo ta ke ko na autonomous state ke long le dia tim amasi abi Naga atom, Miju atom, Khasi atom, Garo atom, penili atom hangdun rapelo. Ha 1954 EITU awe pensi hangdun lo bulo. Sita bang Naga atom da longelo, Garo atom da longelo, Khasi jantia Miju atom da longelo, ili tumbang colong tekte der. Pupia thesi colong tekte der. Non kele tungela auve. Laso autonomous state, laso handbrake, laso hill state nangke hang, apong nangke hang. Ko natsi ke chok che den ma ko natsi ke let den ma ko matsi ke chok che ma la jong si ilitum Japan tik pulo dang te ko pilma kar bia tum ke non ningkan thong kep kali non owe thong kep le hang ta ko ma se long le la ke ni li pi la bang so tok so long man si pulo ni nge ti pi wala mali a reality la melam pen ke chok che ke bang aphan jong dang owe ili tum me thangang bong ma sido la se hala so ke chok che bang putung pan ili tum jong thek ne hala tum pen ili tum che pahilo thek ne jong si che pahilo thek he pulo te la ke long le pen non amat ili tum pan ke nangi bang ke la bang so autonomous state ke hang ininga klong pen si ke hang ma mate komania pan MLA MP MSC ko pina ke pemani pan ke kandun komcher hala bang ili tum na ininga klong pen si ke hang lo pulo dante a BJP a Congress a APHLC a ASDC ha a NPP le do data party le do ta bang etnan pulo da ati autonomous state ke nang BJP bhani si Congress bhani si ASDC bhani si ku nang pipelo nang pi de karbiang long arar bhani karbiang long bhani pi ko si la sila bang so bang kenone BJP tum da nang ne pupe matiti BJP tum da we have small state agenda lason si Congress tum da nang ne pupe lason si APHLC tum da kheche engule ni tum ge 6 schedule si nangi puta nge autonomous state nahi pulo lasi ili tum la song ke doang party ke doang yang si isi pet dora la isi issue bang piju pet nangi pulo dang te ili tum isi pet do nahi kali chehang wongi pulo dang te la ke chok te non la so position ke Kaskom det puta hang unelo ASDC det puta unelo ili tum jakas ke lage bangini bang thon top chok te thara therang mi awala ngi bahini bang thom to chong kopia thesi to chong mas ge pe to chong malata state government gali ke mati central government gali ke mati dak eme thanga muni de mati talks to ko ma hut komalo na ge freedom eme thanga muni de mati ladak pen organization tumhan ka pachu vidro komalo ekle eme thanga muni ke mati lasi ahok pek ke ili tumke karbia tumke autonomous state tanang ne handbrake tanang ne jat tanang ne nonating kopi ma ke do hala long bom lu te jong lu ili tumke acambruk soda du ha APSL CR ni penta ili tumke kopi ma more autonomy han si han lason nakak si non sita la buson ang bongolom 2018 alom ta ili tuma HT minister ta pila statement ni sido give autonomy or fund lason sido lason si non mat si tame ko piluma non het BJP tum si tame dang lo hala dakte ke hangnam ke la hasong bong si la autonomous state han jok poncho lason gali hangji te hang pemi nai hang hete nang kwa ka pregang klem nang lasi non majong si itu ahok ka hak ininga klong pensi karbiang long aphan autonomous state nang veki bulo dante la pente ke nang vepo non along itu ma situation hot banga state dudun ko opposition police ta nang pipe
Bangarum to dun ko posi ko pilman non asona sona kisum non litum dulu. Lapen jepe joki pulo tangte avi puidai litum autonomous state bang ke chulong teknang ku provision rado. Lasila so autonomous state jong si jepe long veki pulo tangte aparti cilir nang nelo asong cilir nang nelo ilitum ladake isi pen ning isi takong isi pensi angri siang don isi ci ikling si jesong teknang po jong si tekte pulo den neli ruitu lendelo jonon hemarlo si den liganinge la penkenang litum kadok ko we atum si tame note et tame non ningkan thom kep kali non obe thom kep le chechong si tak pelo kargi tum ke autonomous state long le non ateng aning ang thina bangke Choro lo nang le lam ti chepek lam kot ke cheng si lam ti la ben non putot lang le kapak lang lam ti chana me le tum la bang so thak ka discuss ko thuna tame ke cheng si lam ti la bang so article 244 and 6 schedule la bang so thak Bharatiya Janata Party apong chun bang lo bring ajaran nang le sa kopi ke cheng si lam ti pak lam okay Pardo inding ini job ni orang ni lo ini bisa nampai pada ini like cuman kalau so terpong long so atau pikir atau ini kiri bukan ini ham sebabkan 44A dan 6 schedule ke lagi tahu atau siapa mana cerah lo agar itu betul kita sini lo we are in a 6 schedule day. So Bharatiya Janata Party pen as a party of view pen mutam te kedantang 2008 sanikan dan careful lo jola suhut pen ni join jala party join jala wo fit setame ni siap ultimo hill salong to mage tas ultimo also Rajnath Singh North Union Defense Minister Alangli Michael National President Kaplong Wang so ke di Mahasau Kalilang Minister Kaplong Wang Bukti Alangli so dari Chicago Lafonson Hills area kan ke di Kutil Tumta Tamak Hatu lapan di Poti kayak dengan Jijong si apor wang lo itu yang itu Laso alam puthot pang tulilo 2009 senior lo founder lo lang ni India along ni non ke kane salo yang ke banji alam likta haflong pen hiruni lo magut akhir pang nila sa ulo model kita surut hindi kang dak ay suputhak bangke 40 ke lagi alam likta Akhirnya ada kita study dan abe pulau dan te hak lang puli pulau dan te leaders tu men obet te setelah tumbang kelang tang dobol udah si ni tu dah men ini te kon te kana section dulu lah masuk isu kan woi pun setelah lah subut bangke that arm struggle tu ho la protox antitox mana ke siswara mangalo mana ke bangera solat tu dobol woi pun setelah lah masuk Atiman bangke katu stakeholder untuk atiman bangke laelo adop tum pulo handpekel team self rule budak pulo artikel 3 budak pulo ta jong ti te ta minimum ke 40 ubang hai तो मेरे भारतीय जनता पार्टी एक में लसो लीडर्स तो मैं नीचे लो लसो प्रोविजन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों का के लिए तो माथा पहुंची लैंग्वेज जो से गाना पुरो दांगे लसो अलाप के पेना जोइने dak kardiang orang pedangan leaders sudah kata parti cius Bharatiya Janata Party lo dun pen tonang laso puthak 244 ya puthak popular stand ate Assam Pradesh tu kala bangsa stand NUD ate la tum ta hak chat dengan pasal lo yang deng national party tuman lo yang deng lo sar ni lo jadi sar la kita dak mak lo menang election yang tek से नेशनल पार्टी तो जुला सुहुत तकबीर गाँव बुदो पलांगली नो एमपी बुदो आगे सुता नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी तकबीर गाँव जी भान चुनिंग रिपेन ये दा need to kill people Kardiang di Mahasau elsewhere and see what
labang sa isu ba ke non happen kalilo ba kan rakta idai hormul sila bang so hormul ke pat chumji phan party ba doki la nang itong nang cheralu ko si tapir gaut ka sola phin pol si national level chingwai party level chingwai ben alang li phan me party tumda isi signal bilo mit ini tu krodulo kule top jir ben si Arun Terang presiden so ke east west bukan thak la Arun Terang si alang li phan si alunam dunam palelo jadi sumahin pen make la maksud thak ba ke jan ala tabe la pen national leaders do ala tum tabe in bol ko sila non aku ke so proses ba ke already alam tilang ke jang ko ali non ke palong di palong le la so proses ban ke litum an so se tham ko bom na ta non ke claim an ni ba ko nang deng ba party stand ma clear la ban ke a manifesto team non ba a delegation non ada lo kusuka atau la ban ke dok so isu ba na dok Chalo đó làm thì chỉ bên bạn còn có là gì để đi nó cũng thôi để biết rằng gì làm nên cũng sẽ cái thằng sau đó là tôi sẽ làm thu bố năng lực phân tích cả chúng bạn làm đó năng lực tum makin năng lực tum cái sel sel mà cái mang là cái article 244A là là số 67 là năng lực tum là tham gia còn là tham gia cái này còn mang qua là số cái mang cái năng lực tum cái số là gì last implementation of cái là cái năng lực tum government from long way này là cái trang long văn tích cái năng lực tum là implement cái cái sản phẩm cái năng lực coi vào thế Ako kalam lo, ili tum ke democratic process pensi jab tak claim nangi, lagi democratic process and parliamentary process pensi claim nangi. Ako yang si ladam de boleh de kaji coba je theng karbar kaji apa karbar lo, la bang fail end lo lagi jab tak cini lo, lagi kaji apa kaji coba je theng men ke long puji gali la ke long tangan ta kapang bung thulok se claim lo. The possibility to claim you pull out and tell like parliamentary process when she claim back or democratic process back. La claim you pull out like a hog like election high hit you pull out. A claim take po. Non the need the high hit opposite hand the claim make the devil. But that is not from the one the high hit opposite job the claim take the devil already. High person de high hit pin the claim person de pen up a month to Pakistan put the account available on this event. Chuning में छोड़ पागे बोल रहे थी कि क्लेम निकाल लगे उनके लिए लसी लगे इलेक्शन के हाईवे न पोक उसी ने तुम चीनी ला nanti एसन क्लेरिफिकेशन कि पीटून तब तुम मोहर के रॉन सांगो पुला थी अपरांत ने तुम सिक्सिडुल्स के हाँ नॉन सी आपको 244A लावांगे लासन का ली लगे ने तुम की पुगे टेक लॉर लो ने लीटा अपरांत HSBC लोग सी तुम मती HSDC long si hala kijut si kalilang seta ningge tekang lo je ningge lo nil haso meeting lo je itum autonomous state hang bom lo amat election ke je dandun anta nil HSDC so election ke je dandun anta apran apar vote ke long om emuchot la sai sel ta ke plan mangle ha 2016 non as history pudamare dingare paradi 2016 ningan bakta hini election general election lapen ke by election ahut general election ko an magelong general election ahut ko an magelong du by election hut ong etu muchok no ko yang ke plan tu lata do lo la pudam la te ko dingo ko an ke la sini pulo la pugali itum apramenta ha 1954 pen itu it's kind of autonomy kusi hala sur ke hang de separate state pun ninge ke ninge lo 1954 conference meeting no hatura lo captain sangma se ninge bek lo hala so phi ninge lo sita hala sur separate hill state pun le ke hang le kali de a kind of autonomy la son ke hang de amat ang 1960 ni kan pen ke la ke separate hill state kusi kupit la अच्छा अंके हाँ 1969 अनेका नीली तुम APHLC तुमले more power के हंगली more power के हंगे कांग्रेस तुमला सुहु कांग्रेस ला पहला सुहु के तो के कांग्रेस ला पहन के हला को कुमयों के हला
Karbia dorbar pergi karbia lem tempen lem tempen la pen chai nong e hai la puma yong no la tu ma bang si more power tu han hala tu ne pu bang ni tum hill state nang ni pu yo hill state ke nang ne apot hill state ke nang ne apot si ni tu phan more power le nang pido hala so ki pu do la ke congress tu Nili tu ke PCRC tu ngali. Nili po no mata election ke tu 1962 lingkan non anta benar ason lo leaflet ason lo ni tu melong non anta tu lah. Aja halal la pen chu ki tu bang ke itum arlo ta tu dam lo jata claim lo ASDC pen ta claim lo jata claim lo MOU, MOS ke tok alting itu kelong tang a power si pe kom mucok tiki pe ong itu mucok tiki si ka so tiki la pot la son ke plan le de kia pan la ke plan idet ke sikhido la power ka chini ne po ke di lage sikhido la power ka chini ne po si power pe dam thurong tiki so ke ante la si sikhido la bang chini ve nganga mo yong si ni to phanta ba ko mane HSDC pan le hala sur HSDC pan le negotiation punang hang sita itu ako kapula le detia pan lake siksidol bang chini bek na puyo lake long tang power bang ke papang bonang nelo anke la soma sita autonomous state ke lake nangji po bang ke lake kicheng banda putip lo la ke autonomous state nangji ko HSDC long dage don lo la pen siksidol autonomous state ke hang ti ko mat mo autonomous state na people who are siksidol la power ta ko je than check ko lelo te chok chelo la kan ke itung ke long a power anda kampo thule po la kapang bobele tia pansi itung siksidol charlie pen nina la si la SSIC ke form la SSIC ke form ta batai ne ke seminar do det si ke form la thue la PNC SSIC pulo apike 24 plus pulo non APHLC pulo la APHLC but SSIC 24 plus ke nitum autonomous state na ni puge kaida pupe pin la tuge wrong information no teron sam ke long ke lage wrong information lage nitum lage kalilo lage nitum chinilo 1969 in kanda autonomous more power na ni po man less power hala so tuma hala with the approval of governor puge within bracket ke la sosi pidun ke ante 1969 la more power ke hang ho anga ko more power hang chule no 2011 aninkan onan kalilan 1995 aninkan more ha so ke power nangi pulo autonomous state ke hang no so amat ke hang tho bang ke hala paragraph 3A 3A along bidu to go halasto alienation of land to depend a job long later bang nang ke rai dum long amning halo nang do dum kok nong e case le dan ta ili hai uni la so nang ipla 2011 and ka like election ta bang Assam government le papekle mane Assam a commission le papekle mana kudun to kok panchayat aron pen kudun to kok le lo ange no 2021 aninga bang ke election na bang papekle de tanna la pen ke autonomous council administration ta DC le pache rai dia nak apa pulun tu lagi itu 60 ka chini ne polo ka ki lazim alam Jor lo nang lipan ile karju tu kan tu malam tu to. Ada semena pan ke non het jong nang kita nang lidam ke long paklan pono jakong pulo mate kili kalong high hitik mate parliament long silam ning tu nanti high hit protang de la implementation pan ke la ke possible ka ile palang tin nang paklan tan paklan to. Laso alam tepen pacelap sinali pan ke lam theka ju kan tu malam ke lalo. La nang itu da semena pan ke kilik lo tapi jakong protang te nang itu jakong wan council cari long nang po. Sang MP yang le to nang ko la pan sinali pulang lo. La sinang lipan ka tukang tung bang nang litung APSLC atung nang litung manifesto lo nang litung kipo bang kece so pan voter list pen amen eng khananji la so teng pen lang dam ko tang te kece so tu mabang ke men tu neta APSLC pan vote nang jok jelo la pen ong tu matung mate penangan non malok la kace thana bang ke non nang lipan dak ne dak to bi rap ahin presidi lang te ka ju an body pon ko sia bang ke APSLC ke sitim bola the la BJP sitim bola la sola the ke klan to la si la jasamera pan ke jongsi nang litung kece so pan voter list pen khana hi tan kece so vote long le lo la pen tribal vote chalo tribal vote ta
lagi nanti itu imperial itu long edgy lah mungkin kurang mana, lada kongres talong JSDC long G, CPI long G cetak Apple, lalu langsung tinggal kurang tante, produk kan sih ke haji yang itu lah, election ke haji apa nanti itu, kan cetak ponlong macam ini kan cetak lah, kan paklar aja. Law silam lote paragraph 2 subparagraph 7 dan silam lote under paragraph 20 si silam bagi under paragraph 20 pen bulan tante ilitum kecil tu amet an kedo an matlet han un esita halaga 1939 pen ke wang api pen ke wang an ke la tu mane vote pipe det nang po vote ke power pipe det nang po la pen la salam ke ha constituent assembly debates along dalai hui je than pik lo hala ke che tu han jak kali hala bangsu ke je than tu ke akapre ka tribal tu kan tapi ke dia nahi pon dia dak top du sita hala so ke ki judan ke akapre ka tribal tu man pipe dia nahi po bang aku pe dia lo sita la bang ke 20 paragraph 20 tribal areas popor lage tribal tu man lage constitution ke mati di lahelo moneli ke chen ko pen ki pu itum article ke chini sita what is constitution po bang itum chini ni la da bang sini what is constitution pulote bisaralam inuna munit hem sikim po terang hem sikim po alangli hem do po amat alangli ke do un hot aluhi jawan po aluhi wang po amat alangli ejo joni lo ne ke do jim pu thek tetala pape do po eta do ber ki pulat alangli phan lage bhara enangi pine puji ma didi lage al do chetok nei ma didi ako nang dudun ber ke chiplang bede ti ko honan da hem chikim non puji ma didi son thak lo la constitution ke nang dudun ber ke chok se de ko nan ta nang de chikim non puji ti tum pu pola tu ke punang ko constitution bola te la ni tu ma panchot ke As per tribal panchot ke la kalau constitution nanti kan kurang tante lagi kecil so kan voter list kan namanya yang kan sih metang nak pakai dak cakap cewana po hok pada dalam kan lo sih jadi kalau juru ke pakla dalam ke bangke lah lagi hidden polisi sih nanti tu jom sih kecepa haji politik sih ke ker lala atau macam ni jalan di sini ke pakla nanti tu jom sih ke hai politik sih ke ker kalau tante lagi hidden polisi sih nanti tu apply nanti kalau kita ni lala kan lah bangke nanti tu pakla dak kalau tante directly ya bangke nanti tu kecil sopan utalis banyak karena kita kecil so dengan BJP masih bucok kan itu sih kita itu son dan itu sih pula soalan saya di ralapan kopi sih pakla itu kan Ilitum tong remu ma bongali tong remu lo. Bongali tu jalan mudah rai remu di. Hala tu mana pacu bayi ko hai. Unji ma. Ada apang mentem dakan ko lage. Aku jom si demokrasi alam. Batai si dang nang power entang lo. Alangi power entang lo. Dante alangi power ende tapi nang panung turcor di ko mesen alam lo malage. Cok se de lage la sine litung ki po bangke itung ke claim ni por de intir apa se claim nahi nang dodun ri boleh puji kali dota me seta vote abangke pirong le vote election ta thorong le po bangke council long lata MLA long kali MP long kali la tu ni tu pu dak long pe nang litung man ta lage sini ta melo la pen nang litung pu no na pu ke do join nang ile ko pu nang de mo pi hen lo election hai de 70 years lo sonda ni kata. Kali mana? 70 years you have been saying like this. Nang tu bang bangli tu nang sini ada lama. Bang nang sini mudah rere. Lapor itu ahok lam than det ni. Nah lo. Coba lah. Cuma ahok si jakong kali. Coba lo. Kalau nanti lah bantu kalau di mana. Normal ni kami pun tu apa ke? Kongres VP lo spokesperson lo kalau ni ke hai. Article 244A lah soalan sih le kam for implementation sih main important lo nasi jakong le api pelatihan lagi implement udah lo nasi kongres sebelum jakong diu sih ke jakong nanti itu belum lo sekarang halah sultan nanti itu implement udah jatuh nasi lah soal putar nanti komisi pupuk Open kitchen is meaning ke no there from time to time because of signing of certain MOU and MOS things are delayed non bang na ni ke hala ik jaga thar pen korte de na job de kam no se jan so ye mumbai na puda congress to hala ke chelsea to pama ni congress to pama ni thak na ko ye hala kitchen ho
more power si hang long. Ala su isia lama matha da nahi ban ke ala su itu blame na tahindo. Itu blame beda nahi takali. Sai silama matha nahi. Pini ko ase cherok tok ma. Ala su cherok tok. Pini ko ase ka chini ma. Lan chini ni. Political awakening ban ke no ban ke isi puder me positive negative same ASDC atau a movement ke tendency political awakening do. Lasuhan ke ban ke kal biara tu ke hala no matap lok sido. Ave ke ba no da arlu sirak to. Ta lasu pena ban ke so movement per ban ke indang angkal itu si jok si dhengene si pound long ban ki. Tas hala so da lidar tu kal biara do ba ke. Hala so ko pia situation ko pia reason bang tahala Meghalaya pen deal lo kichi deal me ja tai me kupis tatas long ni ka bia dollar ku de ya ku be ne thema Congress blote 2000 ni campaign si ripak pe gitu che sida isilam na matha nahi ula so huta Congress tumsi Meghalaya thak de na fi la tum ta ka chini le do mwani sike template ke nahi ta le kusi 244 एक इंसान कोई तो लाभा है माथा नहीं इंडुगे लासो हुता में माफा ननन के प्ले पकार भी थाई खानो मा कार भी थाई बचन न तुची तो नो जे हाला सोता जे स्टेट अलार्म पे ना तो इलेक्शन तो उठा तो पहाई दे लोगे के हाय बागे की पिसाई वे लोगे राइजान थी पिलो दे को बनन के कार भी का चिंग तो ने पूरे तो That we don't know. It is time and circumstances. We don't know what is happening at the time. What sort of political things are coming out. Tasi lahai chik puda leve nona banke je regional party. I'm not against the regional party. Appa khana nahi. Dollar nation of claim. Sita EGPS on for Assam kan tange pakta one of the strongest student organization in the world also. Launch of Kelly Professor Kumar Mohanto to Banke, a king it champ, a lamb like it bango. The hands of passing the death are being long of that. Under the leadership of Jointor of P, get take people with the engineer report, get passed down to Pendanglo, doctor to Pendanglo, many doctors, many engineers. Halasoke is the Silong Golo. Kopia Potsi, Parliament of the Dolo, MLA the Chedayalo. Em dak council the cherai lo hasut ke congress ni ke ro kali UPC pusi do dake something answer ke hasut ke minister so au ken ke bila sing ingle ke da CM yes this is the malik ali la dak to ar pen hak council lo mansi thakason si kupon ke du ala jo Batum ke so thagwa ki duda matum lo bisi tok anga sida phige pila lang tum lu group la su bhi ba chi tok ke pila ma hala so MOU la parliament la unta me je la so 244 bang e pachok vek nei po la ma din ba ke hasa da MOU chi tawa no la phi MOU si tok atuma ba ke election ta me ha state principal dang na ko congress man blame away we are doing as per the choice of the people alang tum kisi ke nangi ma hala so certain time video so kya ho no turungo ho kusame like it's so on me to so si tamong so don bang ke do por just pen je out of compulsion si pachi tamma pipa hala de to ja kam pur bisi to nahi sta so man me jani bolo man me but it is very unfortunate such things should not happen in the coming days no na ba no pen that kal biang long rata joine sibat do nahi putame कैसे बाम पीली चिता होता पीली स्टॉक तो पके बाहरी रेल की चिता होता तो चालू गए थे जो तो ना सिचुएशन से तो बोलना हाँ 1986 में बस ये निवास में बस ये कुछ और सी किसी में आजाद ना के रात तुम लोग सी तुम दाम मीटिंग लो चलो लो jadi pulat konsen kira pakai konsen yang harus connect
adjustment ban ke pomo hetan liram the ke paklang pot ke article 244A ke ha asom no aratum ning sibet ban je song se tik la ke tuneta la ke chulun e kolam te sinang ke amut pe lam sin je no na si ka ching group kita la ke tuneta ching group le kolam te ban jom tam ni ate ba ku pe pot plotan te BJP punon kapre la political organization tami sibet la chatai no ke ban chi ke la ke possible la si la sokot hak nan li no la ban so apor hut akenan ke il tumaka ke the phana akenan no article 244 la se la sona por hut ki kopi si ke klan na po nan li dan kopi si ala the patlan ni je Hello. Lain lo neli gitu, kan ini kan tung bangal. Lain lo jongsi autonomous state nangi. Ave pusita autonomous state ke nangi jongsi itu mah rights itu mah long live helang jongsi itu cerai nangi pulong te lake autonomous state kan ke nangi. Autonomous state jongsi nangi pulo te ke namtang ningkan from Kepra proxy halabangso a history ha 1954 1960 APSLC ni pen halabangso a history bang ilitum ke langsi ce analyze nangi. Lapen ke damtang ningkang proxy among karbiang lo marlo dolo ason kaje chok kaje theng metang kong si dulu hala hai sitame non ke isike close chapter lo lakke usi ilitum chetini unai pensidia unai lapen si dak pensi ilitum checheng unai to bisaram movement bolo APSLC Congress BJP ASDC tume elong atin ke bang ilu उन्हें देता है मैंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन तुम दो मत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तुम दो मत अला तुम के वांग नहीं बो वांगू नहीं बो पॉलिटिकल पार्टी तुम दा कॉपी लो की उन्हें दे जी तेलंगाना कोसम लगालो ला तुम लास्ट कापी जो दबुर बांग के काडो काबे पॉलिटिकल पार्टी तुम दो आन ना पन के एनजीओ पेन चेंगलो कॉपी में के दो आन बांग पन के तुम चिंगरूम वेसी जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर सो तेलंगाना पुटो hala so tengsila tunga PUC claim lo non ili tumta me jongsi abang putinta political party tunoi socio cultural student organization tumta jongsi amethang individual agenda jongsi chingor cry pulote lage unil lage long le lo lage apor ma jepe nam chon na to la sila so teng bulong de nili lage kaita nili de ang chulo lage no ningkan thongkem kali no no wi thongkem le che song adala de chot इथे लांबang ke pulo mo pen BJP na pen si tame pulo nan tunga 2014 pen deli tunga jaka sa tunga 2014 ke BJP phana support be ke tumlo BJP phan se openly ke che agam ke kitu na tumlo hala dak si tame tok lo la pen aso a manifesto binong kalima kalang ma prilok ma bima normang langdam lote badua signature davi Lapente hala 2014, 2016, 2017 lan ke gopila manifesto lo ngelo kaita nomor isi long sidolo la toglok jona chok chima diga pe jogi ban claim lege non sitame Delhi da double engine bubo ibu Delhi da BJP Dispur da BJP da council da BJP bulote non ta pejote BJP to me ke hanangi to melilo mati gipi nenge to loge council to me ke handam nangi to melilo gipi nangi to me alang litum si amethanga government amethanga party ban jipunang ko nang pinang ko kopia thesi nitum ke hanang ko ma details la so por la particular la bangso istu aputhak that a memorandum si pinang ko a kopina memorandum long bonani jok ponchok la son galilo ke claim nangi aho kalama bangi la si aho kalam pudam lo te Pini arnianta Karbianglok Autonomous Council penta lason detail kipi pen central government pan kachipi ari lason si kopiloma MP atumsi tame indi capacity of MP hala tumsi tame ave ha financing kipen pini arnianta ave pipe ke lason na pipe lasi ili tungke neli pudama bangke mo pene pudamta komane popale akar biya tuma matsi ala leadership a level ke achamburuk so doko hala suda hala sihangi la solar ke hang kapal lar ijia fancy claim de non sita me la son si ke claim purute non sita long enang po non congress tun sita me hudi sige pila Dispur Delhi dipudolo hala suda long le non sita long unele lonta la sorting lo bulotang te la si BJP तुमसी तमे कार्य तुमसी के दोमा ठीक है डाक्टर
Congress along the Karbi, tum si do mati. APSLC long the Karbi, tum si do, ASDC long the Karbi, tum si do. Non NPP le wang tha dak Karbi tum le. Aam Aadmi long le wang tha dak Karbi tum si. La so Karbi tum aning isibet gopilo chesong dekte de. Chesong thek nahi gela. Komane jong se aprang nam lo pulo da ke ngachar tap si mane. Iu si jaka sa tum gopilo progress wo logo mati. Pirthe Karbi lake jaka sa tum nelile ka chesong la pugali. Pirthe amonit India angkang amonit ke pelang from Karbiarat hiti rui yang bong ka chesong ala so ka chesong a pirzem si da council da hijuk phullo mati Dispur si da me hijuk tot lo mati central government tum si da me talks nang hang lo mati hala so talks ke to hut pen masi ako la bangso jakas pan kripije pa kipriye pan lok si ka bori mati lasi ili tum ke kopil ma nilino na pan dam dilo lasi lake ili tum Karbia tu masih leadership a level along si konane kopine kecok ce komane kecok ce cedung dolo ili tum hala bang si celang nai jong si celang dekte pulo dangte ili tum long ne lapenan par si tame political party tum to isia platform long do ne kopia thilo do ne de nai do mi mati la particular la issue pane do kokte kopilo akar biang long vir de jima army ke bang parlin prijima Dumi ke jong sila kenang iya ningat klong men si hang bulu tante. Jong si political party tum une de lo bulu de socio cultural student organization tum dome ke. Isi dome ke ja komisi chesong me ke. Chesong lo bulu tante political tum ta party tum ta phire dile mo pe ni poson si. Mo pe poson si ni tum non ke student organization ke ase phang ke phire re pujo pro dile pupe de dile. Pu bang ave de dile. Lasi ili tum ke non kenangji ke autonomous state minimum lapen ke langdam lo te neli ke theglong ke la ningdam people closely si do lo 1986 pen ke dolo da dung happen si theglong lo si tan na 2014 pen api ke penangan mang ke arlo si do lo nethang si kilit lo talks in the pisita mejo non ke APSLC a president a ke ai sia da ke chief negotiator atenge dolo chun je lage la le apialam lo une de la le apialam lo sidak si close ali ar lo ar adung happen si the gong lo ke chok che ke le ke ilitum methang ang bong amatsi dokok la se hala so ke chok che bang thu to phan ilitum je pang thek nai la pen ke la au ve a phong na ga che song la bang so ang thuna long konat si kecok ci derma konat si kelet derma komat si kecok ci derma hala che nalai si litum non che cheng tu che song che cheng tu non e litum ke back to the square one ku bang poson lo non ke cheng men si aku che dam thuna ko kali pulu te odel la penge isi ne li non ru tulen de lo kaskom si da une lo kaskom de ke jakas ke ne litum ke ki ulia di ma che theklong le lo no bang thong plito chomana aho kala ma Langsung si ASDC sita unel, APSLC sita unel, Kongres atum BJP atum ke bang National Party upola tumbang ke kopilo bang High Command do jatuh polam doku. Lasi kenang begi pulote ilitum isiwet donang ko. Lapen ke APSLC atum moben pulo, lage Democratic Country apor, lada ke jong si nai pulote ilitum high nai pulote election long si high nang ko kaci coba kaci tenga lilo. Lasi ni lialang ni tum pa juning ridung kang tum bagenang ni tum ke haya politics patuta. Ke haya politics le patua sonte ko piluma non la last council election ke BJP outer to kar yang lomben council pen lasi nang li tum pa na juning ridung na bangke kar yang longa rat si tamen nang li tum along penang ka citu dolo jong se ansu si citu jong si nang li tum la ke haya a politics abang patu pulu tangke karo Cholo lo, labang so alam klar mo pusar na kita nasi digital ko tante ang patunan sekali non nili punat BJP kongchon pa ringai terong aja masih ni aku pun patingo na nilo itu saya nih kedua ko si patigek tan pacet na sekamnya alam TV pa itu kita cetong ya teknik lah memang sama catai tan lomba tapi pada ini si jangan kita paling dengan koko masih ni dengan lima kasih bang lo pamohe kana ni kan pulo nota Indian government puno state mo pulo lang no ta council lang no BJP atum si kasari do lasina ni tum council atum ke claim ke dan si in Britain puno makatesong puno bala parliament lo puno ke kasing ki ke tam tap do we putan ni japong nang itu marang si dolo asi lasona poro but
halahai nang litung in Britain lo keklen kupima bangke rara tunang thai dulong nek pin isiye dulong sitame rara tunang thai dulong from ahut nonason dak jasmet bangke prime minister kiban ahut Rajnath Singh sitame ladak ban lo lason apor hut sitame lam thei sita Bharatiya Janata Party ka beno autonomous council 10 article 244A dak atumakar ne ke lahin lo pun thei sita dak lam thei cepak lang tum de dak lasi nang litum la ke rara pan ke cepak haji la election ke cepak haji masih manifesto long ke ceng sian deng lo ki bichot ma nang litum kopiah posi prime minister bang setle lam thei sita ni ke tun hai hedat ma la so thak rara tum kam jukan tum nasional kopi si pu pala so thak 244 ya putar ke di pulau 2008 ada ikat pensi lah so national president lagi nije tekan left masih अभी 2014 NDA all over India में power वांगो NDA माने BJP led government असो government वांगदे अभी नीलितो कतो वे डाक अभी भी जो बेड काउंसिल में वांगो असम में power वांगो pas असम में वांगो अभी काउंसिल में वांगो भारतीय जनता पार्टी वांगदे पे तो डाक प्राइम मिनिस्टर के वांगो पुडुंदे रे पुपाके kali डाक ता ऐसी टाइम लिमिट पर ऐसी एजेंडा के लिए masih postponing पुडों देता है के तो असो था होम मिनिस्टर बन के अमित शाह की बात के नीचे को ले लो काउंसिल से लापेन कोना ना प्लेटफॉर्म पर नीचे नहीं मान नीचे लो ला नेशनल लेवल लीडर्स तुम आन के लो सब उठा बन के ला तुम ला बंसो टॉपिक ला सो एजेंडा बन के ला तुम चीनी ला सो की जो एजेंडा तुम इशू लोग अजूनी सी स्टेट लीडर तुम ता साइज ऑफ डे पुनः को लो 2018 अनिकान 2018 Laso Ranjit Kumar Das along with the president of Assam Pradesh meeting followed especially 244 year puthak like all elected Dimasa Pedadolo Karbian Autonomous Council Dumana Dolo all BJP active plus members Tumadolo senior Tumadolo also PWD in a dispute ini long sidola last game PWD la saksi sudah discuss so ta so isu thake Assam Pradesh pe man ke green signal kelo dala lama belo lagi so pran 2014 NDA government bange rathi so that council of ke Bharatiya Janata Party bangela wo bisita be nilisot already party lo dule lo Bharatiya Janata Party में था ये तरह करता कुछ Delhi to so Delhi Ramlo so ex CM Jairam Tungle alang li ke hai alang li pen arun terang li tum damlo so Sarmananda Sonowal ke alang li already mantri banel Sastri Bhawan mam so ine lo lapen dan Kiran Rijiju Union Law Minister alang li bangka OS home memorandum bang pine the itu Delhi Ramlo bulo te memorandum ke pinang lagi ase PRTC ta ama pia jo ini ma personal matter lagi na mali पार्टी में डिस्ट्रिक्ट कमिटी के एक्चुअली बाईपास कर लो स्टेट कमिटी में बाईपास कर लो से तो सो दाम दियो पेन मा जो दा के सिचुनी रिदाम के अथला सो उठा के करबियांग लो बिमा सारा के कनांग के को सी प्लस पोर्टफोलियो उठा बन के नॉन इल्टू मेनांग सरकार के हुन माथा लो ना को पूरा रेफरेंस पर के बान का रेफरेंस सीधा तो मैं बोल लाभ सी सो दा मेमोरेंडम पिलो सो सर्वनंद दा आलांग लिमता सो के itu meter tu mulu hoy, itu tu riju juga siapa? Apabila riju juga alang ni siapa? Kau meter naik kilo ni tunda lo, langsung dah proses tinggal lo. Sampai riju juga ke, nanti ini alang kali ada sebenarnya itu cini, dah mereka. Parti ko alang bagi kita ni basket ni ada riju juga ni polo. Jalan kita langsung tak bagi interest dulu. Interest sampai ko alang itu ni alang tim ke top tu, jangkas, kenela. Kacas digo. So the appointment, luckily schedule and long pen are not long also not is in charge Satyendra Garg के जो पुलो गया. Joint Secretary not is in charge pulo any issue any place anywhere nama cengna. So that ini ngoi minde Jepang penelenda तो अब आगे इसके चैप्टर सता भारतीय जनता पार्टी में कंपोरी में के 2018 स्टेट पर ऑलरेडी पिनियल हो स्पेशल वाले
tum langsung tak ya pressure mak lo non kali si proses bangke itu sini je we are in a democratic country in a parliament sih lagi itu matu itu sini lo ada sistem BJP ba ini haki nama bisa it should have whether it's multi-polarization or bipolarization, but itu national along kita begging leaders to convey, especially all the parliamentarians, all lawmakers to have. Emena हमने जो सिर्फ दो पैर, लोग तो जो क्या को खुशी itu kalau suatu waktu ini. Agak ini tuh kan ada mobilization itu jumputan yang lain itu. Contohnya kan, look itu tuh mai sulit yang dia alami away. The last 29 March 2023 non Thailand, so kita ini tuh kayak gunde, tapi tuntang oleh tanah aja Hongkong, yang led delegation bangke, Prime Minister kan lah bangga PM office loh, nanti kita ngomong lagi, kita parliament harus kita ngomong. So kita langsung isu bangke presiden. 저런 픽과 저런 상호 이제 좀 앞으로 두레 픽과 시점에 이태람 티 non-health assumption minister Dr. Himanta Biswa Sarma kabian long long na dong rike bang abot isi social media long kasi thang group alam thi le lang ta prosante article 244A puno papen kabian long long kenang sort of site an positame central government fund pressurize ya khilam lo state government fund pressurize jia ta komponas ke thai kamang lo prosante ladak jasle la rota hempen nang istu na hut la chief minister fund la aking ardom tu na bang la ke jakong kabitu mate la jasle bang ke ala ngaphan ke pressurize hai dilu la somsi social media no penan ala tu ke chipu ko ba sela so kutha ka sabso nang hin kan ampak la ma la So putar, koan tong ini exactly lah ruli tambong ya kita. Is a chief minister kibang pulo masih maybe adhok tumbang buta hai lah. Kalau puson kali dia dah kaprek ai intention kan pinepon mak haponi lah so kan kali dia nang jibon. Emai ini tum kemang dak non progress development align kan kalau flemom lah. Kalau main issue core issue lah hai tu bang kalau ini tum isi gravity, isi jakong, cepat lah, mana lah, asal itu dah terjadi lah, so isu kita ikut jalan tak lagi. Wah, pitch itu me, time mereka lah, so isu bangke, patai jadi bombol. Kapan lah tu aku terjadi bombol. Chalo lo, nene ke pajut si alam the puterong sango ni jadi kusipul lah si thihek pen korban TPK. Dari clarification ipigan tu bang alasan. Jadi tu mungkin pulau lagi KSAC initiative yang inglong portu kansas dikom TNLF lah pengke jakas organisasi tham joint movement claim ni. Laso tengsi lasi mungkin laso kiron riju ban macam tolong credit ke di credit goes to malah menilai terang nak BJP tu dak thang arul BJP tu sinang ada apa lo appointment nang long PT. Amasih alang dan jetong lo sinang pulau pilo nang tu mah, son tipu jetong lo deh lo. Si alang si ala kilo review kan message lo si ala seorang isi jetong. Ampen arm yang sambuk arjo 7 ala malaman kan naik Hongkong lah. Saya kredit ke lagi alang lo hinam pu. Lah esok nama ke lagi appointment nang en lang long PT lah tu BJP tu district committee tu. Lah esok. Esok alang lo makai itu non APHLC lo ngadu tum si tamer Congress along adutum si tame jakas along inu bani adutum si tame ini ngajipi naik ke election campaign na hut kaningje alam ke elitum lam marekti nahe lake bang vote ke long ye baningje po la se hal ada haplong along Rasnath Singh kaningje dak Kheroni along LK Advani kaningje 2000 nalada kopilo kaningje Dokmuka along Rasnath Singh itu mereka highlight la pengnya la tapir gaw na ajit nangilo asithi ka kopi ke nilo ade boyo kamata la hello la penelo karbiang lo arar ban BJP durnge ka jong tu cheng jong si la so lam che la so all promise jong si alang itu chepe play pulote la ke ladak penelo ka nanga jong tu cheng lagi la so lo cheron crisis ke karbiang lo arar lo ngedam masih la si la ke hello
laso phi bang ke lain lo nili ke kampung bang ke kapri ke lam ke avelo ili tum jong si autonomous state nang bulote karbi atum jasmet pe lasum sokling karbi ang lo ke sum sokling lo karbi atum abang nang parti abo pine arna marni kiri ke kroi lahui kadok tabe cilir lepin song cilir lepin pen jong sila ahok hak si ke nangi bulotang te kopiloma ili tum bingisi jakong isi angri angdon isi ci iklim cesong tekne cesong teklo bulote kelong leader dia me lapen nona masita BJP dum isi apa akami me dolang kelong me dolang normal kelong me kosong lo district komite presiden bang etong CM bang ini bang po MLA bang po bang Kep MP Nut bang Krisi la bang Krisi yang muni jong si ci iklim parti la pen government na level jong si claim lo bulote kelong leader dia me la sila bang ke alang litum ta jong si ahok ania klong men si matha lo kape pring ya pan si claim kang tung lo bulote la bang ke alang litum claim bek neng pen la son claim lo bulote long ji kusi neli ni te klong चलो लो किजुत सी अपर्मान लांथे किरे पसंद करते से ठीक है क्या कथार सा रखा लांथे के नीचे पर दिखाना पड़ी कौन थे neli umat haba eli tum body pemelo te unji la pen jalan pet nangi kuchini si neli tum la all party leaders conference to all party kado ita nandun tamelo la pen la ke all party pulo nandun tamelo pulo la so all party ke historical approved tado apramota all party bang jalan pet si parti kapre itu mencelang pet si klaim na Franka la si nota jaka satu misita ni tu nonang dunjui si cocok la kan break dan sanang dunjui si cocok nang eli tu ni si pet do eko la kan atu mi henta rong kut kali ki koi atu mi adi good happy ke tu election ho dei tu man kem na phi do na phi madim lo atumi hasi BJP tum da nong ge neli tum lo atumi hata 26 families na dun laban bharia meeting ke po na ke do la posi la chelang pet atwara bang ke neli tum pon bom lo ke PHL sia tum ba nang li tum ta nang ning arong dun po si neli ibu bangke langsung lo deh lata ke lang cedan nang bola mali aku next session nang bola panel discussion bulu te labang so aku take ke thek sera tum ban si ke hang busi bulo lasi take karju atum si karju pe me nai kininge tumita kininge nai cepenang ina indegi nang bopan kali eson bangke langsung lo isia konsep bang litum wrong konsep si pon kata kacing room buke ne parti ne song chiu era dagbang ene long di bang ene bo pandali emetanga parti emetanga song identity chipiko ka fisita elong ati mi litum dome doun do theng nangi aku jongsi thekhe bulose rakhe jongsi चलो लो किपर जुत्सी si all party puelo si ni tumge किपर जुत्सी अपर्मान all party long bang ene bola mali congress long bang ene bola kali Ayo kita ke lagalo kado ka beta metang apa ajong se agenda cinghor kingkang bulose lake ceplang lake chok tilu lake chok ci lake nili pinia mai long si pinia so panel discussion long si bupro karbiang long arat si tame note tame jong si emetang party emetang song ala so identity ala so agenda si cinghor king ji pulong te lake chok agenda ke cinghor चलो लो पुना किजुत सी इरे बला थे नतन एक जगह kan siapa pergi kontrol cek Senda cinggun he Hala, ik pulo. Ya, anu tin Alam ta cinggun de nonge ka prek boti Alam ko yung si Pipilo te bomo putro lo mai ka yuni di lupo donsuri di lupo. Bomo putro ga ke donsuri lo ni de lo ka yuni lo ni de lo. Lai ta ma thana la. Ta pe ni ke lam bang ke BJP tum bhanda ke BJP tum bhanda ke ni ke dia de. 2014 में ना किसी को ये बात के 5 रीडर 2014 में सी 5 रीडर ला आज मन के क्या हम के लगे I was political demonstration चल रहा
Atima 2014 per haider ki banke Allah ke long ke district pula state long manifesto long ta Allah ke PIA article 44 elam ke lapen ing ne na ngi the na ngi dekho lapen lapen isialam banke Congress tum banke long take Congress atau history dulu 244A bas suppress state के implement नाम को क्या council session में होता किसी पापास check करते हैं लास्ट लगे रहे तो क्या किसी पापास पड़ा तभी अक्का इस समय लगे Congress तुमके नाम को पूरा last time समय ये election अपना समय कार्डियंगम जितु state के हाँ अलाम पिछाके आर्थिक group है ये ता study पर लैंपन को बुलान के राहुल गांधी yang hope है Turun ini pelan di jam apa masih nol pakai baju si apa ke dengan jalan fancy minit isi apa di mana di hektar. तो दे लालो मेरी पुरानी की बात है पिनिया शुभा करे कौन सा itu नंबर turun शुभा harus pandang ya harus ke dolar kita bawang kita tak kelogi bagi itu mah kana ini dak isu satu kali ini kulotan teh itu mah apa teh national level level di energi selaso level al energi kulotan teh unam pe upima state level district level apa itu mah hit pe ani bagala so isu ban ini ku bejata lo dulu ek bom lo aku kopeleng begi itu masuk tansi non coordinated itu plan mamlan la non pago district home alam uta lagi jointly claim bom lo kasi da solo mo tadi ni nawi to han kado ita nang ni do la lo state committee do wat ta pressure will to follow along ke la di parliamentary election ke not just for election purpose da so har bani isu ba na bambe ni parliament already elected do ni ala ni ko ni to no no what to go वीडियो के कल आनी ना election parliament lo race polling le adhok hoye ka chok filling ni parliament lo race prelis party lo vota me party align presita me convincing ban nahi laswa ba naginan so party align to just convince way party along me do tumanda na chini tundela party so tumanda na kon tundela vota te parliament lo race ta adhok align me play nam de ni laswa ba playing has vota me across the party line. You go to Congress people, you go to BJP or any other regional party, that will to convince them for the other Sitanke. Silabanke concert telephonely. Get on quality to another program kita kerjaan di kawasan Sojok Sinahi Pulutan teh. Kadang weta jasad pernah plus solo pakai common concerted is clever frequency. Intellectual views तो आ जाना तो बीजेपी ही तो लगा है लगा के बीजेपी से ini nabanso aja nek tenan apor aja tingdo nabanso aja apor kiting tu sudah apa mungkin tak itu apa jikre si pensa nabanso apor kles depan ceng no ada tu kado itu tadi tu nek simpen apa tim aja nek tenan nabanso ne apor ni situ nak kenali tu masa suruh baik nanti tapi dasarnya pakai lahir putar artikel 244A akan seksi dia putar non intellectual ala tu nanti nanti lah kali apa mungkin akan dia tu tak kasih kenan sok apa kan itu saya tu tik ni sini pandai sedane saya tu studian mau kan tu sedane dia tu nanti coba apa yang lahir itu apa bisa mana kita nanti tu nanti stop nanti bagi nanti tu dengan rong kan turun lah inti salah masuk apa yang dalam mereka sampai turun apa yang dalam sama bukan yang dia sama Kadang we pass the choro no. Kapre apor sini tu. Any card life lapan so news channel ka nama pa kedele tu bisuna card life apa ke no ke nationalize ko lapan tu maru kapre ke plan ke ding kontrol lapan ke apor ko tadi tu apa betan nama tipo sitame ne tu pena pena pa ke any card life lapan so logo men sini tu ke so pada ko true journalist ala se la kadang we pass ka me ke check pa kijura na tu apor nanti video saya pun curu loh, tapi nak langsung make itu dalam lepas ini. Dah kapto kau bilang hai kita lang make apa cek hang apa nanti sepatu pun tiga bangku, kansing, lah desainer pandang pan kami. Pukul pak kalau cek lo tante dari tu makin ada tanah pokok lah sih.
dak malong so por dak ke bang jiphan churolo chune dilo lapen kabi pohoi pak pan mate ki je pan tane chune dilo dak la kapto be la ke claim ke dam la be enterprise tum na padu tum tiga hok lo churu nanti la be enterprise tum dak servo mo je yani dong situ orang itu dan aning diktik lapen alam ke jumu sedang ke claim ke padu diktik kapto be ke claim ke han ke padu lo churu itu masih pusat lah ke hai dak hok lo nanti tu makan saya ben pusat tu jadi tum tanah ke hok aja ni si nanti coba paten nanti tum pusat Curusi ini kedua be dan next itu orang manteng gitu apa putin apa tak itu ning deng ini tapi senaja daylight mahan kita sekarang ini pasti tahun sih kalau mau konflik 2.0 along next itu orang apa curun laten non apa jadi itu kalau yang long di senaja kalau di northeast long tidak ada itu tapi tani baca nanti mati biar kita harus kapal ike toko lah sini itu indika daylight kuat nempen kenapa nak pakai indika daylight sih kedua bilang kalau epo la sina li tum amso se ni tum aphan hiljume bidi sore ja kong horang nan bidun fokus ini ketan ini bangso konflik lapen la bangso ini ada planten asai engkon pokok kusi katok di panta bacini kan lapen korban tu butuh apa je korban foto itu